So, sound check. Sound, sound check.
Before we were using Monday.com, our team was drowning in work. Our days used to split between work and managing work, but Monday.com just took care of all of the management, so we could simply focus on the work itself. As soon as we started, we were building and running workflows that made it really easy for us to work together. It's such a visual platform, you wouldn't believe it. You immediately get a sense of where everything stands. Anything from everyday teamwork to processes that cross departments. Like, for example, the team is far more efficient now that they're automatically notified at each stage of the process. Cuts out a lot of those sync meetings, because now we're all in sync. I mean, yeah, we're that efficient with Monday.com. ¡Viva Santo Cristo del Perdón! ¡Viva Santo Cristo del Perdón! ¡Viva Santo Cristo del Perdón! Palakpakan.
Palakpakan tayo po ang Nuestra Señora Virgen de los Remedios. Viva Virgen de los Remedios! Viva Virgen de los Remedios! Viva Virgen de los Remedios! Ngayon ipu'y kanta tayo ang himno opisyal ng Virgen de los Remedios. O induming Birhen kekeng patulunan, ikang minyetula ampong kapayapan, king induming balen kekeng lalawigan, uling kalimbon mo karing sa langdalan. Ding baryos at purok karing kabalenan, agad menatili ing katahimikan. Ding sablang pisamba ng ponding bisitas, ake kang delawan, o Birhena maslag. Ding hanggang memalen pigdala mong lamak, metulalang dakal ke kapasalamat. Kasalpan tayanan, miyunlad, milablab, ing pamikalugod, agad linaganap. Itamungan po, O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng yaus. Iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marok. Ibyemuing kekang lunos, panalangin mo keking Diyos. Malyari tapa mo pong lukluk, kabang sasamasan dalaring kaya katamong lindo. At king mapila na pinandit, umpisan tanay po yung pamanintriga, at pamanatadaring malalarawan. Maya pagat panapon po kaya katamungan at malaos kayo King Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes kaya ni po King Kabetikan, Bacolor, Pampanga. Para King Pamaintriga, King Cruzada de Penitencia y Caridad at King Malarawan ng Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon y Caridad. Ausan tayo po si Sister Marie Rodriguez, ing Paris Community Pastoral Coordinator ng San Isidro, Bacolor, Pampanga.
Paya papaggat panapon po kay katamungan. King Lagyuda Puring Talasal Pantay at Balayan ng Diyos, King San Isidro Parish, San Isidro Bacolor, matulami la pong iyatad at entrega kay kayo, ding malalarawan ng Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, Ikaridad. Meging mabungat, makabaldugan at masaya po, impa magdalo daking Balayan ng Diyos, King San Isidro Parish. Sana po, ikayong daras dandangeni, tanggapan nyo naman ang lugod, tula at saya, at daralanda at gisingan ng puso ng balang talasal pantaya, kaya tiking kaya kayong komunidad. Takal pong salamat. Palakpakan tayo po, Sister Marie Rodriguez. Para naman po king pamananggap king Cruzada de Penitencia y Caridad at ding ang malalarawan ng Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon y Caridad, ausan kaya po Sister Eden Kapati, ing Rectoral Council Coordinator na ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. Palakpakan tayo po. Maya pagat panapon po, kaya kayungan. May pagat panapon po. King Lagiyo na po, ding salapantaya at balayan ng Diyos, kete King Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. Kambening kaya kaming Shrine Rector, Reverend Father Elmer Dizon, matulami la pong tatanggapan ding larawan ning Birhen de los Remedios at ning Santo Cristo del Perdon y Caridad. Manano na sana ing pamandalora kete King Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, palabunga na ing kasalpantayanan tamo, pasik nanganda katamo king lugod ning Diyos at kaparang tao, at ibayura kaya katamu, ibayura katamu kapanayan, king panyatang ning kayarian, nabusal tamo. Antimurin, ipayabot mi po, ing maragula kapasalamatan, karing talasal pantaya at balayan ng Diyos, menibat king San Isidro Parish, king pamanatadda kaya katamu, karing mal-alarawan. Dakal pong salamat kaya kayo. Palakpakan tayo po. Ngayon naman po, ausan kay Brother Chris Infante, metong karing Parish Lecom at Pastoral Officer ng Chapel Community Pastoral Council ng Birhen de los Remedios Chapel, ban panimunan ing panalangin king Santo Cristo del Perdon y Caridad. Siklaud tamo po. O maganakang Santo Cristo del Perdon y Caridad, King mit mong kapanisyan, lalapit kami kaya ka, uling ika mo bukod, ing makahabialunas at kapaldanan kaya kami. Mi pa ako kaking krus, ulining lugod mo, king tao. Lunusan mula at pakayapan ding kaladwa at katawan mi. Anti mo kayablasan, king alanganga mong lugod at pakalulo. Ikintal mi ng malalam karing puso mi, ing tuni at mabiya kasalpantayanan, kapanaligan at kapalsintan kaya ka. King sablang siganan mi, tuparan mila at igalang, ding kaya kang kautusan, at layon pamintuan, ing kaya kang kaburian. Iminay paintulot, imikawani kaya pa kaya ka. O Santo Cristo del Perdon y Caridad, iligtas mo kami, king sablang marok, at antabayanan mo kami ngeni, at kapilan paman. Amen. Ngayon naman po, ausan kay Sister Lani Katakutan, ing Paris Community Pastoral Council Treasurer ng San Isidro Parish, ban panimunan ing panalangin king Birhen de los Remedios.
O Diyos sa igpami, pinili me Ibirhen Maria para maging induning anak mo at indumi mo naman. Ipanigapumi king lagyuning indung Birhen de los Remedios, ing sana mamungang kapayapan karing balang balen, baryo, sityo, at pamilya ketiking lalawigang Kapampangan. O Birhen de los Remedios, ampunan mo ngan sana at lingapan iting sabla. Layon pakibilang mo sanang bandi mong tune, uling ika ing indumi, ningke kaming tula at kapaldanan. Itingid mo laki kami ring matamong mapaglunos at mapaglingap. King pamanulimi karing pibale-balemi, pabakalan mo kami, O Birhen de los Remedios, king grasyang kailangan mi, ake kang inawad, king anak mo, Santo Cristo del Perdon y Caridad, amag-ari kambening igpa, at ning banal espiritu, mangga king bie alanganga. Amen. Amen. Ngeni po ausan mila, ding metad king Cruzada de Penitensya y Caridad, amenibatan king San Isidro Parish, Bacolor, Bangampanan, ing dalit pamun, karing mindu. Malyari la pong talakad at munta king sipi king leking arapan daring mindu. Pasibay po, dakal pong salamat, king kayong pamatad,
Atin pong dita kapakawasa, kay karetang may kipanatad, kita po king kilwal. Tukine po yung kaya katamong banalamisa. Maya pagat panapon pong pasibayo kaya katamongan.